Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umhlelo omcimbi-ke ikhuphukane zakho ungeloviki laphana bafowethu. Sekhiphe iposti-ke laphana yabaculi abazongenelela i-competition-ke laphana kuyikhuphukane zakho Jozi Edit okungabaculi abasha-ke laphana ukuthi bakhompithe. Baculi abangenile uSikweletu, Mlabalaba, Umnikezwa, Umzukulu, uMacekeceke, uNjoko, uMdumazi-ke laphana bafowethu. Ishilo-ke lensizwa-ke lapha kwipost ukuthi inhlelo ey'ningi-ke ziyeza-ke laphana wey'ngane zakwethu, izinto ey'fana nendawo yozoba khona umcimbi nane-date-ke laphana bafowethu. Amathikithi-ke azotholakala ey'ndaweni ey'jwayelekile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Disemba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngelanga lisheshe lashona shwele Nkosi welanga lisheshe lashona shwele bakithi